тегеректе ушундай Кыргызстандын сулуу жаратылышы. Ошол бүгүнкү күнү индиялык туугандарыбыз келип Болливуд үчүн кино тартып атат. Биз ушул кино тартып атканында жүрөбүз, карап атабыз. Страйк полистерди сурашыптыр, эми кичине катышып бергиле, американ спецназын ойноп бергиле деп ушул тасмага. Бул тасма Болливудка кетмей болду. Болливудтан анан көрсөтүшөт экен. Бул 1,4 миллиард киши көрүшү мүмкүн. Же болбосо кайсы бир баягы киного кызыккандар көрөт. Туугандарыбыз кино тартып атыптыр Болливудка. Күнөөгө анан чыгат экен, ошондуктан анан страйк баллистерди чакырып кичине катышып бергиле деп мамлекетибиз уруксатын берди. Вы вдвоем сюда идете? Вы вдвоем прикрываете? Вот, ты сюда. Салам алейкум. Снимаем кино. Все готовы? Да. Пойдем отработаем. Ошол туугандар съемкасын башташ эле бир топ эле жумуш экен. Ошол да негизи ушул оборудование ар бери ташыш, дубльдарды актерлорго түшүндүрүш, анан ушинтип алар баягы кантип жыгыш керек, кантип туруш керек, кантип эмне кылыш керек, бүт ошол. Окей. Что? Алчы аскер базасында аскерлери катышып жатат. Чтобы безопасность. Let's make video of this. What is it? Just making this showing. Сделай, пожалуйста, брат, тоже это. Please, quickly. Видос именно, брат. They're going to real gun. Show them how do they use. Өзүңөр көргөндөй эле автомат Калашникова 7-60 миллиметрдеги модернизированный автомат болсо боевой бул менен ойнобош керек билет. Жана палка врат билет, көрсөгөн болсо билет. Буну алгандан кийин бири-бириңерге көзөбөйсүңөр жигиттер. Адашып кетип бас өрбөйсүңөр. Мисалы предохранительден чүрбөйсүңөр. Эми мисалы айтканда, монтип бирөө сүйлөп атканда мисалы атасыңар да, атып атканда жана сценарийде ойноп атканда бирөө сүйлөп калса, же бирөө бирдемке десе, эмне дейсиң деп көзөбөйсүңөр да. Боевой болот жигиттер. Ойношуңар. Сценариңерде кандай жазылса, ушуну атасыңар. Мисалы мына октоодуңар, октоодон мурун жана бунун оксуз экен, ичинде ок жок экендигин көрүп алыш керек. Боевойдочу. Магазинди чыгарасыңар, биринчи. Жетип атасың? Магазинди чыгарасыңар дагы биринчи текшерип аласыңар жигиттер. Предохранительден чүрөсүңөр. Чүрөсүңөр. Анан текшерип көрөсүңөр, ок барбы, жокпу. Ок жок экенин көрүп, ынанасыңар биринчи көрөсүңөр. Ок жокпу, болду. Кое бересиңер. Буну мындай сопровождать этпейсиңер. Октоп атканда сценарийде жигиттер. Мантпейсиңер. Октоп атканда сценариңер кандай болсо, магазин салдыңар мисалы. Анан магазин бул жака магазин ок салыңар. Анан магазинди бул жака маласыңар да. Патронникти койсоңар, койгондон кийин тартып эле койсоңар, болду. Сценарий башталмайын, сценарий менен иштейсиңер да.
Демек оқып қойсыңар, біріншечі. Қайра предохранительді оқып қойыш керек. Предохранительді оқып қойып тұрып, анан сценариңдерді негізінде іштеп баштайсыңар. Оқ жоқ болғанда дағы мында атып қойсыңар. Аны әрбір дубльдан барып өз текшеріп үйреніп жатыр. Аны азыр атып көрсетіп Атып көмейін осындай. Атқаннан жігіттер, андай басын. Анан бір момент айтқандай. Предохранительде тұрады да. Ортосы автоматический. Екілес түспей болды да. Бұл да одиночный. Бұл ортосына қойсыңыр, бірлет жүрсіңір, бір шылчок. Анда 3-төн, 4-төн арқылы атады. 2-ден ашығырақ атады да. Екінші түспейінге жүрсіңір, только бірден атады. Даң атады. Монсын қойсыңыр, даң атады да, мысалы. Оқтау атып көрсет әлі. Дүріп қосып тақшалмау қойды. Бұрықтың холостой дегендің дағы күші болады жігіттер, білесің әрі? Холостойды деле 3-4 метрге чейін действиясы болады. Андан да ашып кетіші мүмкін. Азыр атып көрсет әлі. Daima tekşiresiniz bence. Magazinde ünlü buluş, oktordan Predofranginden çizdiler. Tekşirip gördüğünler içinde oktor ekeni zatorduk. Koyuverdіңер затворды olmayan. Attыңар. Анан окторду предохранительді жабасыңар бірінші. Жабып туш керек. Өйде көтеріп туш керек. Магазинде салдыңар. Предохранительден чүрдіңер. Болды. Қайра көтеріп қойдыңар. Сценарий башталды. Елдіңер мысалы. Неме болған жоқ қой? Пиротехника. Бранжилет. Қауіпсіздік ережесін сақтай жігіттер, ә? Түсініктілі олтаңыз? Предохранительден чүрдіңер. Внимание, азы выстрелы болды. Мына примерно шындай аралды. Моның біраз алыс болып қалдық, қалың болған үшін бұл тешкен жоқ. Қалыңдығы мондай болған любой бір материал болып аны бөлі тешіп береді. Жұқарақ материал берсе, бөледі, коробка. Ошоғыда көрсетеді. Бәке, мандай ойыншық ойлап Жап банан. Жап. Дайыма жауап қош керек. Олды ашып алуға. Выстрел! Всем заткнуть уши! Bir moment жігіттер айтқан. Коробки нашли? Болды көтересіңдер, болды. Атпай алғаннан кейін сөз сымат бір-біріне көзімейсіңдер. Атып кетіші мүмкін. Жоғысы өйде жақта қаратасыңдар, атпай қалса. Мүмкін болса бірақ мандайлы түрересіңдер. Атпай қол көтерілдіңдер, болды. Жапыла предохранительді. Страховка для этого. Çöp gitti, çöp var mı çöp? Yok da, akça yok. Yok, akırarak ne? Alkışını gerek. Biz tek aynı. Koy ver. Nereye başladı? Tiyini çürp предохранительді. Так, достан. Ар жара атпаған емне? Ато неме баяқы түшіп кетіп, түнсінеч, келзасыч. Чүргілі. Все, отпускай. Предохранительді чүргілі. Олды açasыңар. Ушул кыргыз балдар каскадерлор ушул трюкту тартат, бул камерамен тартылат. Тияктан Талибанды атып түшкөн болот, анан Талибан тиги чатырдан ыргыйт да. Argan, haydi rekord.
Kaç arkaya жүрмө. Жаңа дуалга бар. Kaç. Не мешаем? Action! Roll south! Speed. Артар action. Камеры. Action! Action! Вы сзади тоже прикрывайте, смотрите. Да, ты в ту позицию. Я 12, ага. То есть вот этот периметр мой будет. Хорошо. Паш! Здесь пизда происходит. Видеосын аябай көп түшүп калдык окшойт акыркы эпизоддоруна. Фильмдин акыркы 15 минутуна. Азыр мына дардын алышат, финальный сценаны тарткан ачат. Финальный сценада биздин башкы каарман адам террористтерди жеңет. Могул бөлмөдө террористтерден салгылашуу башталат. Анан ушунун баарын тартып алып, видео процесс тартып алып, ролик кылып чыгарайын десен, туугандар айтат, кое тургула дейт. Ушу видеону чыгарбай кой тургула дейт. Кино чыксын дейт, 1-2 айдан кийин анан кино чыккандан кийин аны чыгарса болот. Ага чейин чыгарсаңар өтө мындай кичине туура эмес болуп калат. Штраф суранабыз силерден төлөгүлө дейт. Ушинтип айтып атышат да. Мейли анда ошол туугандардын киносун көрсөтпөй кой туралы. Төп съемка да бүттү. Эми жарым жылдын ичинде монтаж продакшн болуп чыгат дейт ушул видеосу. Ушумен болот.